Hagi tini MLA Ranjit boni Bangladesh ni fake ID rok slamai awai mani kok tumarogo headline Tripura ni editor pranab sarkar ni mungoi case khaikha West Tripura district ni PSO tini hagi o jaga bo bini joto details saikhenerka je bini asai mani thairo asrai para Chanchu Post Office Chandpur Village Council Hezamara Block hagi Ranjit ne amti hagi je duplicate babe Bangladesh ni fake ID claimani o jaga o bumani bumung mistake khlajak sumuti hini sijak bini bumani bumung soisang kai madu mala depromasi hage bo class 1 ni simi 8 jora rungsrungmani bini paragana no asrai paragana no Chandpur SB school hage tabuk to high secondary ingi thanga jaga bo amani pore class 9 ni simi 10 madhyamik jora bo Netaji High Secondary School amoni pore Bojungnagar te Maharaja Bir Bikram bo graduate complete khaika ajaga bo college porikha hage tomno wanchugui Ranjit no o headline Tripura ni chief editor pranab sarkar amte hake fake ID Bangladesh ni slamai AI be slamai ora amte hake ulta pulta khlaiye Tripura ni borok rong no Tripura ni luku rong no bo am family ni chesta naimani amo te ajaga no khona Ranjit bo samani bo Tripura ni Press Club ni president hai amani bagai bo ojaga wo okok thai oje bo duplicate slamai amte hake Ranjit no je awai mungrumani fake ID slamai je bo awai mungrumani Bangladesh ni hai ire nei hake a je kok tomano kwbangma kubuni de dal bidal je bini under control choli tomani a jaga bo o news no coverage khlairia nei Ranjit chaka hake tabu kok toma thumnai rok bai o pranab sarkar sungjangmani yagulo ulta pulta se sawi tongsibo aje fake account slamani ngake bosa salia baike bo bangla hawa thangka bo baike password mangkha hai irasi hne ulta pulta kok sawi tongsibo a je main topic no khai bo kaham ke details khlaiye bo sana serengli ha se ulta pulta se sawi tongsibo ha ke kwbangma wanji bo songrokai aje bina je statement no gise chajagai Ranjit no to norok joton saimano wanji bosong rok tom sajatre potre hayo gruponti biang sayang antrok ni sawi tongo haipano chini Tiprasa ni bagi ke bokaisa hirosi hage sabo ojago wo Tiprasa bo wanji ni bisingo hor phunang nai srai ke nugi thangka kwbangma bo to joton saimano Tripura Press Club ni president hage bini kok ni bising nam choli tongo hage bo ara kaisa amte hai awai mungre wiri ke Tiprasa bai amte hai khlaijagi tongo hai irai bo Bangladesh ni sihne awai mungroi bo bahai ke amte hai khlai tong hai irai ni sawoi bo aro tungflai roi ante hake phunangroi norok nugui paikya santi bazaro ta mungkha hake amte hake peacefully je strike je khlailai tonglai mani ajaga amte hake kok bangroi bo kwbangma je bini under to je news tongmani amte hake ulta pulta sawoi joli roi amte hai phunangi khika haise hake kok tuma thumnai rok singjamani yagulo Ranjit fire khlaimani bono ID Bangladesh ni duplicate ke slamui bo awi mungrumani kok tumani bisingte hake bo sawo ulta pulta sai tongsi amono tei ke bo amsa kaham ke details ke sa salia kwbangma jatre potre bo bai ke aikat slamai man agyo bai ke Bangladesh thangman hai hinai je agini kokrok su khurchawi tongsi bo agi borok bothar mane hai ire hini se bai ke bo MLA engman bai ke bo minister engman rok hini se sawi tongsi ulta pulta hachi hake kwbangma je Tiprasa rong amrong ke tam sajene hinu agi kwbangma Tiprasa jungjoton sameno je assembly o bo je Bangladeshi rongni kok bahai ke hai hinai Bhagwan Das ne kaisa BJP ni MLA bo sungmani tongo assembly o Tripura ni assembly o hai ke amor rong ke khurchane kri haisi amono hanga kai duplicate slamai je bo kok khlai toni kwbangma je bini under je samung khlai tongnai bo to president hage bini kok tor khnawi ma tongmani kwbangma boro rongna ante all je fake ID no awai mungroi amte hai je image nosto khlaini nai to bora agi to jatra patra to sawin tong borok to joli jagin tong je amte hai bong borong no hai khayo irai khayo hne hake je Tiprasa rong nosto khlai to ma kha Tiprasa rong je jaga segi to ma kha Tiprasa rong je satok pita khlai to ma kha amno ka salia je bisojit bu tharjang mane amrong ka salia hake je kok to ma thunai rok bai singjang mane yagola headline Tripura ni je o chief editor Ranjit ni je ande ke duplicate slamani identity card dong no hake ama kuto se saimanai hai irai rokni sai tong hake je Ranjit no borok duplicate slamani o je identity card a number no togai Bangladesh ni election commission ni je website to nai ne ke a je ID no togai kun phan manja gya
not record found ni sijagi fayo hage bobo saimano je bosik jora tike samya samung klai tong duplicate samung klai tong haipana ko kotor ke sawi tong bini ukulu ko sab tong hage amte hage Tiprasa ro khlai jagi tong sa Ranjit che amte hage khlai jagi tong MLA singa kai Tiprasa am public lukuro nga ke bosik tam khlai jagna amonor community bising tike shawar jani a wanchuk ne ke khugo kok thasi gre hachi hage a video na sajak khai like redi tai comment klai sadi nong bukhani kokbo Tiprasa ro jesa pana thanja tong nango hambai kulungka